Ajmo, braćo, danas sam raspoložen da pomognem nekom. Ako koristiš Resolve ili Premiere, ja sam tvoj novi najbolji prijatelj. Ajde da naučimo nešto. Ajmo, šta imamo danas? Besplatni pack za Premiere, Resolve, Final Cut, Vegas, Filmoru, ne daj Bože, ili šta god da koristite. Idemo na cinepax.store, Sample FX i tu imamo svašta nešto. Ovo su samo neki koje sam ja odabrao, imaju barem 2 puta ili 3 puta više za magičnih 0 evra. Među ostalog imamo vodu, vatru, tape overlay, movie overlay, old movie overlay, sound effects, imamo ovog lika koji obavezno treba da se zaprati. Pogled to, papirne tranzicije, brat, šta još? Imamo... ovo slovo, malo li. Zaprati znaš ovakve gluposti, sutra verovatno neki plugin ili tako nešto. Peace. Idemo, đaci, danas učimo kako da audio zvuči kao telefonski poziv u Premiere Pro. Ajdemo, idemo preko. Vrlo prosta stvar, stavimo klip u timeline, idemo na Effects tab, tražimo High Pass, prevučemo na audio traku i kad je audio traka selektovana, idemo na Effects Controls tab, nađemo Cut Off Slider i tu se malo igramo. U principu između 400 i 1000, ali nije uvijek isto, tu morate malo da se igrate jer je različito od klipa do klipa. Idemo, danas besplatne tranzicije, između ostalog slide up, slide down, slide left, zoom, glitch i još jedno od 10-15 komada valjda, dam pojma. Ajde. Idemo korak broj 1, naravno Google, kucamo Film Crux, idemo na Free Stuff, ovdje imamo nekoliko paketa tranzicija, mi ćemo za ovaj primjer da koristimo ovaj Vol 1, unesemo email adresu, kliknemo na Suite i idemo download. Dalje, da bi mogli da koristimo to što smo skinuli unutar Premijera, idemo na Effects tab, pa Presets, desni klik, Import Presets, nađemo gdje smo skinuli ove fajlove, odaberemo, idemo Open i to je to. Dalje, da bismo importovali neko od ovih tranzicija, idemo na Effects tab, Presets, nađemo ovaj folder koji smo upravo importovali i mi sad recimo hoćemo ovaj zoom speed. Međutim, posle svake tranzicije u zagradi stoji broj frameova koji je potreban pre kata, što znači da idemo na Project Settings, desni klik, New Item, Adjustment Layer. Potvrdimo ovo, prevučemo Adjustment Layer iznad dva videa i izbrojimo broj frameova koji pišu u zagradi. U ovom slučaju to je 7 frameova, izbrojimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu uradimo cut, prevučemo tranziciju preko Adjustment Layera i to je to. Ako radiš u Premijeru, ovo ti se sigurno desilo 1000 puta, tako da se čuvaj ovo za posle jer će sigurno da se desi i 1000 preko. Kada u toku nekog edita shvatimo da smo slučajno obrisali audio od nekog klipa, sve što treba da uradimo pre nego što krenemo da paničimo i da stisnemo Ctrl za 100 puta je da odaberemo klip, stisnemo taster F i source monitora preko audio ikonice prevučemo dole na timeline i to je to. To je to, ako si naučio nešto novo, slobodno si poslužio indumićima sa strane, možda i sljedeći put naučiš nešto novo kao danas, jer šta? Ajmo lekcije za danas. Sigurno su mi leteli nekad na TikTok ili Reel koji ima recimo, ili zvuk. Ili recimo neki influencer startuje neku decu na ulici, oni kažu nešto mnogo glupo i onda se oni svi... pa ja znam odakle im sve to. Ajmo, idemo 3 sajta, sva 3 veoma prosta. Prvi myinstance.com za sound effects, prilično samo objašnjavajuće. Imamo čak i trending in Serbia. Kliknemo na šta god hoćemo. Emotional damage. Recimo ovo, klik tu, download as mp3 i to je to. Idemo u broj 2, flipsy.com za mimove i ove short klipove. Nama, na primjer, treba neko ko se smeje, kucamo ovdje laughing, odaberemo koji god hoćemo. Idemo share, download, flip i opet to je to. I treći, možda najbolji, getr.a, evo, treba nam neka fraza iz filma ili serije, kucamo to gore u search bar, odaberemo koju god scenu hoćemo, idemo download i to je to. Ajmo, besplatni alati i aseti za video editing part, dosta su. Za početak pexels.com, jedan od mojih omiljenih, ovdje imamo besplatne slike visoke rezolucije, besplatne klipove, pomoću filtra možemo da biramo horizontalnu ili vertikalnu orijentaciju, odaberemo koji hoćemo, većina ima 4K rezoluciju, ne svi, ali dosta njih ima i to je to, download i znate proceduru dalje. Idemo dalje, pixabay.com, vrlo sličan Pexelsu, međutim sa siromašnim izborom video materijala po mom mišljenju, međutim ovdje imamo muziku i sound effects. Za slike znate situaciju, odabir rezolucije, download, bla bla bla, kako to već ide, međutim ako birate muziku odavde obratite pažnju na ovu ikonicu. Ovo ne znači da će recimo video sa YouTube-a da bude demonetizovan, već da će YouTube samo da flaguje koja je pesma u pitanju.
I za kraj Mix Kit, ovdje isto imamo besplatne slike, klipove, audio efekte, ostale gluposti. Međutim, ovdje također imamo i template projekte za Premiere Pro, kao što su tranzicije i recimo neke intro sekvence, outro sekvence, slideshow projekti i tako dalje i tako dalje. Ajmo, besplatni alati aseti za video za bla 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 bla. Za video editing, part 3. Dakle, prvo idemo Creative Flow Market, link broj 1, free pack će ovdje se pojavi tu, free paint pack, kliknemo tu, idemo add to cart, checkout, $0, malo ne smarački proces kad moramo da unesemo email adresu i tako te glupe podatke, ali sve je besplatno. Idemo na complete order, ja to neću sad da radim zato što sam to prethodno uradio i to je to za ovaj što se tiče ovog prvog. Dalje, broj 2, federicons.com, link broj 1, ovdje kao što vidite imamo hrpu nekih ikonica, možemo da ih skinemo pojedinačno ili sve odjednom. Ovdje sa strane možemo da povećavamo veličinu ili smanjimo debljina stroka i također možemo da unesemo hex kod za boju da mečujemo sa nekim našim brandom itd. To je to za broj 2. I treće, verovali ili ne, za svakojake green screen potrebe, profil na TikToku zove se iGreenScreenThings i ovdje imamo hrpu svega i svačega šta god može da nam zatreba. Također imate i njihov YouTube kanal, manje više istim stvarima, pa kome je lakše da skida klipove sa YouTube-a, eto, ima i ta opcija. E sad, neko će da kaže pa kako da skinemo to sa TikToka ili YouTube-a. Ko preferira YouTube može da koristi recimo 4K video downloader, to možete i sad da ukucate u Google, mrzi me da snimam kako se skida najobičniji program. Što se tiče mobilnih telefona, konkretno Androida za iPhone, nemam pojma. Na primjer, možemo da koristimo Seal aplikaciju, kucamo Seal APK zato što je nema na Play Store-u, skinemo APK file i onda instaliramo na telefon kao i običnu aplikaciju i pomoću nje možemo da skidamo TikTok klipove bez watermarka. E sad, to naravno ne znači da treba da uzmete ovo što sam vam upravo rekao i da idete unaokolo i da skidate ljudima stvari bez watermarka i da im kradete klipove. Ne budi govedo i zaprati me za još ovakve gluposti. Peace. Ajde, ti nemaš vremena, ja nemam vremena, zato najbolji free plugin za Premiere Pro odmah. Idemo u Google, kucamo Premiere Composer, idemo link broj 1, download for Windows ili Mac, šta već koristite, mail ne moramo da unosimo konačno, standardna install procedura, next, kliknemo install na ova dva, meni piše uninstall jer sam to već uradio pa ću ovaj put da preskočim. Da bi došli do ekstenzije idemo na Windows, Extensions, Premiere Composer i tu imamo text boxes, text preset, tranzicije, gluposti za socijalne mreže, ovo ono, shape-ovi, bla bla i sve odavde funkcioniše po drag and drop princip. Ajme, u današnjoj epizodi bakšiši trikovi, kratki tip za Premiere Pro. Recimo da u Premieru radimo neki TikTok ili Reel video ili bilo koji video vertikalnog formata, recimo 9:16 rezolucije, imamo neki ovakav klip koji nam se ne uklapa u taj format. Umjesto da radimo scale ili transform, možemo da radimo sljedeće. Idemo na Effects tab, tu kucamo Auto Reframe, prevučemo ga dole na timeline preko klipa i onda na FX Control tabu imamo Motion Tracking, znači imamo Slower Motion ako je video sporiji ili Faster Motion ako je video brži. U ovom slučaju ostavit ćemo Default, idemo na Analyze i to je to. Premiere će automatski za nas da odradi reframe i da prati objekte na videu. I to je to za današnju kratku školicu bakšiši trikovi.